makan chicken. Wah, Dede lagi makan apa? Sosis. Makan sosis. Gimana rasanya? Enak? Coba lihat. Wah, mantap guys. Makan ceker ya. Cendol guys. Kita goyak-goyak gula guys tah cekernya. Ini ada cuangkinya, ada makaroni, nong wae. Ai teh di endogan tuh. Oh, endogan. Ai tadi kan aya endog hiji tah. Oh iya, di endogan. Bismillahirrahmanirrahim. Enak ya? Enak guys. Ini di mana, Dek? Di sini tadi. Cilegon. Karasa cikurnya. Hindu guys. Black. Jatuh.